Yes, turabasuje cyane twongeye kubifuriza igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri buri wese mutwumva amasaha ya mu gitondo. Igicamusi cyiza kuri twumva amasaha ya nyuma ya saa sita, biraza guterwa naho utwumva uherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Turi mu gitondo cyo ku munsi wo kuwa gatandatu, turi tariki 14 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 2024. Turagarutse turazindutse muri aya masaha rwose, tugarutse muri studio kugira ngo nubundi tubagezo update, tubagezo amakuru agezweho, ariko no muri ibisanzwe akaba ari amakuru agiye kugaruka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye cyane, ndetse tunavugana ubu rwose tuvugana yaramutse irimo kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ikaba rero irimo irahanganisha ingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa, ubwo ndavuga ubutegetsi bwa Kisekedi, bakaba bahanganye n'umutwe wa M23. Ubu tuvugana imirwano ikaba yaciye ibintu. Ku mugoroba washize abo twari turi kumwe mu kiganiro live n'ubundi nabateguzaga nkabaha ibimenyetso cyangwa se nkabwira ko ibintu biri buze kuba bitameze neza rwose, cyangwa se imirwano iri buze kuba iri buze kubikomeye kuri uyu munsi. Niko rero byagenze muri iki gitondo, imirwano yaciye ibintu. Ese iyi mirwano irimo irabera hehe? Iyi mirwano imeze bite biteye bite? Gusa abantu murimo kureba iki kiganiro mukurikije iyo image cyangwa se rwose iyo foto, iyo image murimo murareba, mwahita mumenya aho imirwano irimo irabera. Hanyuma ariko nanone kandi ntago rwose ari nk'ikizame turimo kuba, kuko nicyo tubereye hano, twe turaje tubabwire aho hantu imirwano irimo irabera. Waramutse neza Sinamako? Gakeneza fighter. Hanyuma ngo bimeze bitera? Ibintu bikomeje kugenda bigorana. Ibintu wabonye ko bikomeje kugenda bindi Rwose ibintu bikomeje kugenda bifata indi sura hangaha muri iki gihugu cya Kongo. Umunyarwanda aciye umugani burya ngo nta foto nta cyabaye. Nta foto nta cyabaye. Ngira ngo noneho kuri ishuri bibaye ngombwa ko tuza twizane n'amafoto. Tujiza rwose twizane n'amafoto. Tuyamanukana. Ubwo bivuze ngo aho turi buze kwabwira tuti imirwano dore nahanga, uraza kuba umeze nkaho hari rwose ugenda wirebera uko ibintu bihagaze. First of all, mbere uko twinjira mu kiganiro, kanda kuri subscribe niba utarayikandaho. Birashoboka kuba ukunda ibiganiro byacu ndetse ukaba utanacikanwa n'ikiganiro, ariko ukaba ukibona ari umuranzi, ukabona ikiganiro impitagihe, ukakibonera impitagihe, cyangwa se ukabona amakuru rwose yamaze kuba umuranzi. Niyo mpamvu tukubwira tuti nyaboneka kanda kuri subscribe, ukande no kunzogera, igihe cyose ikiganiro cyageze uzajye uba mu bambere mu kubona inkuru ikihagera. Hanyuma namwe rero mwabikoze kude chapeau, ndabashime cyane. Ariko ku rundi ruhande like rwose ni like ndetse na share nabyo biba ari ingenzi cyane, kuko bituma rwose ugendana n'igihe, cyangwa se rwose bikanatuma ikiganiro kihagera ukamuba imbere mu kuyabona. Turajero tubinjiza mu mirwano iri kubera hano, imirwano ramukiye hano muri iki kiba cya Nyiragongo. Imirwano yaciye ibintu. Iyi mirwano ntagaraha gusa iri kubera, hari n'utundi duce turi kuberamo imirwano. Ubona ko FARDC imerewe nabi ndetse n'abambari bayo bamerewe nabi. M23 irimo irabakubita icyo bita rwose umuhenerezi. Donc barimo bararwana umuhenerezi. Irimo kubita itababarira. Irimo irakubita itababariye. Kuva ku isaha twinjiye mu mirwano, twinjiye neza, twamaze kumanuka. Kuva ku isaha y'isambiri n'igice zo muri iki gitondo, imirwano ikomeye yabereye hano muri iki kibaya. Ngiyo ifoto imbere yanyu, ndagira ngo twinjire muri iki kiganiro, cyangwa se twinjire muri iki kibaya turi kumwe. Dore ifoto ngiyo muri icyo kibaya, murabonaho udusozi tubiri ndetse n'utundi n'ahantu navuga ngo iki turavuga ngo na gasozi, dore aka gasozi ka mbere gato urabona ni imisozi, ni nka chaîne de montagne, ubwo oya ni chaîne de hills, ni chaîne ni birunga, ni imisozi plutôt. Urabona hano hari akarunga gato cyane, donc hari agasozi gato cyane kameze nk'agashijije, ubona ko wanahingaho rwose ni nk'akarambi. Noneho hejuru yako gato cyane urabonaho akandi gasozi ndetse n'akandi kanini byegeranye biteganye. Aha niho bita ku mabere y'inkumi. Reka nongere mbibabwire kuba barahise ku mabere y'inkumi, n'utu dusozi tubiri duteganye.
ariko noneho hejuru yaho urabonaho ikirunga, nuko igihe ubona hano hari igiho, ariko urabonaho ikirunga. Iki kirunga nicyo bita Nyiragongo. Yego. Aha rero niho hari kubera imirwano yazindutse muri iki gitondo, ikaba ari imirwano ikomeye cyane. Byanagorana nk'uko nahoze nkurikirana amakuru, narigerageje guca muri drone zanjye zose ziri hariya umuntu uri hano, kuko urabona donc uko uri kuhareba ubu ngubu aho uhagaze, ukaba uri kuhareba uhitegereza kuriya. Aha ngaho uri mu Rwanda, hariya uhareba kuriya uri mu Rwanda. Uburi mu ahantu bita ku mpuzamahanga, ni muri za Rusayo hariya, ni muri Rusura Prito. Uburi muri Rusura uba uhareba gutya rwose, uhareba uhitegeye. Ni nabwo bikorohera gufata ifoto nk'iyi ngiyi. Gusa abaturage bo muri aka gace cyangwa se batuye mu hangaha za Kabuhanga nahe hose, ndavuze ngo abaturage nta makuru bafite y'imirwano iri kubera aha hantu, bitewe nuko harimo intera ndende, harimo ibirometero byinshi cyane, ku buryo hatabaye gukoresha za mbunda z'imisada byagorana kugira ngo uzamenye imirwano. Biragorana. Kuko iyi mirwano irimo irabera inyuma y'utu dusozi tubiri, donc iri kubera hari hejuru akira kirunga, ariko inyuma y'utu dusozi tw'amabere y'inkume niyo hari kubera imirwano huriye hano muri iki kirunga cya Nyiragongo. Inyuma y'iyi misozi y'utu dusozi tw'amabere y'inkume niho turi Shikushiku, Shambaride, Miripuko, Nyamugigima niho biri kubera. Kare hatari. Iyi mirwano yatangiye hagana ku isaha y'isa 2:00 iri gukabaka muri 30, mu kanya gato ku isaha y'isa 3:30 yasaga naho byari bisa naho bicwekere cyangwa se bituje, ariko nta cyizere cy'uko ngo bashobora kutongera. Gusa amakuru maze kumenya, ubwo ntabwo amakuru yamenyekana hatariho kubadivansinga na babirukankana. Amakuru mfite nuko ngo hamaze kugwa aba FDL bagera kuri 7. Mu rugamba FDL 7 kugira ngo iyi report itangwe cyangwa se ibi bimenyekane, nuko aba habayeho gutsimbura bamwe bagakavaho bari, hanyuma noneho ibihasigaye cyangwa se ibyo bahataye uwo bahanganya akagira ute akaba yabigeraho. Ubu tuvugana rero 7 bamaze kwasiga ubuzima, bivuze ngo M23 yamaze kwakandagira, yahageze. Ni mu gihe mu kiganiro cyane mugoroba twari turi live, nibwo nababwiye nti nyamara nkurikije ibimenyetso nimo ndabona ndetse n'amakuru mfite, nuko aha hantu ku munsi w'ejo hari buze kubera imirwano. Birashoboka ko hari buze kuba imirwano haba hano muri mu kibaya, cyangwa se hariya muri za Bweremana, hariya muri za Minova, muri axe ya Minova yo hepfo yo ngiyo za hafi na za Sake. Ariko rwose ngira ngo mwabyibone, cyangwa se nkuko rwose twe tuba dufite update, tuba turi imbere cyane. Twewe rwose bijya kuba duhari, bitangira gutegurwa duhari. Urabona ko tuzi igihe kubaha update. Yes, ni update rwose izigiye. Twavuga yuko ari mugoroba niho wari wavuze ko hashobora kuba akantu muri iki gitondo. Wavuga ngo ni ku isabato nta akonye, numvaga yuko FARDC idashobora kuba yakwataka bitewe n'ibyo mu 23 ikomeje kugenda bakorera hariya. Ariko amakuru dufite nuko FARDC yagiye kwataka, ariko bikaba bitagize ute bitayihiri. Ariko nanjye nkaba navuze yuko kuba hari ku isabato ntibivuze ko baterwa ngo bananirwa kugira ute kwitabara. Urumva rero ibintu bikomeje kugira ute, bikomeje ko umuriro ahangaha mu kibaya. Iyi mirwano rero ubwo bivuze ngo turaza gukomeza kugenda tuyikurikirana. Twari tumeze nk'abari kuba updatinga. Ikiri mu kigano kiri buze gukurikira, turaza kubabwira uko byatangiye ndetse nuko byarangiye operation yose. Turaza kuba ikitwa operation kuri iyi mirwano iri kubera muri iki kirunga, cyangwa se mu iki kibaya kirunga cya Nyiragongo, muri iki kibaya cyangwa se kuri hano ku mabere y'inkumi. Nta handi amakuru nk'aya wayakura atari kuri Jeune Official. Niyo mpamvu tukubwira tuti kudakora subscribe kuri Jeune Official no kunyagwa zigahera, no guhomba. Urumva? Bintu ntago biraza koroha. Sina makosa. Ubu tuvugana ahangaha niho nari mbabwiye duhereye hari kubera imirwano.
ariko muri iki gitondo ntabwo ari ahangaha gusa hari imirwano, kuko byasabye M23 kugira ngo noneho ifate icyemezo nka bya byemezo bikomeye cyane, cyaki bya byemezo bikakaye sinamako. Burya gushaka umutekano, kugira ngo ushake umutekano urambye, hari n'igihe habaho igihe rwose wangije umutekano cyangwa se ukangiriza umutekano kugira ngo ushake umutekano urambye. Ibi ndabivuga nshingiye kuki? Ibi ndabivuga nshingiye ku kuba ubu tuvugana M23 yatwitse amazu y'abaturage muri Goropoma ya Bukombo. Aha hantu hamaze iminsi itari mike hari kubera urugamba bitewe nuko FDL zihari. Muri iki gitondo ngo zabyutse zigaba ibitero kuri M23 hano muri umusozi wa Bukombo. Urumva? Ni nyuma yuko ngo izi FDL ngo zajyaga hariya ngo abaturage barahunze, zageraga gutya ngo zikibera muri ayo mazu y'abaturage. M23 yagaba ibitero zigeta zijya kwibera muri izo nzu z'abaturage kandi nta baturage bahari, bagahinduka abasivile, bagita bahinduka nk'abasivile. M23 ro yabivumba yamaze gutahura ubu bujyangi, ibagabaho ibitero simusigaye amazu isiga yatwitse. FDL ro nta hantu ho kwihisha, none nta no gukinga umusaya bafite. Gusa ariko harangana ahantu haba insina nyinshi cyane, ariko byasabye M23 ko aya mazu iyatwika kugira ngo noneho babura aho bihisha, itangira none bakoremo umusiri aho bajya gukuriramo uniform bakayitsimba, ibyo birangire. Ubu tuvugana ngo isasuna n'ubu nguri ririmo riravuza ubuhuha, akaba ari imirwano ngo irimo n'ikintu cyitwa amabombe. Hano muri Bukombo harimo n'amabombe, amarokete ari kwifashisha za antitanka rwose, haranga ivumbi ryatumutse. Nubwo hariya rwose ubona ko hamaherutse hamaze imisari kugwa kavura, nta vumbi rihari, ariko ngo ryatumutse. Nyamara umuntu wari kuduhakanya ngo nta mirwano iriyo, nyamara ibintu bishobora kuba byahinduye isura. Uravuga mu kibaya, hirya ya kibaya turi muri FARDC nabo. Nyine impamvu wumvishe ko mbisobanuriye neza abantu badukurikiye, ubajije abantu hakutuye muri tura duce bite naho imirwano iri kubera, ntago bamenye icyabaye. Ohe ndndavuga hara muri Grand Nord. Muri Grand Nord. Muri Grand Nord. Ariko nako mubajije. Ngo bigakiye butarambye ati ibintu bimeze nabi. Hatari ni mbaya. Biturisha kwa hatari. Kumya ati rwose ibintu ntago bimeze neza hari. Uravuga muri Grand Nord, mubaze neza naho rwose bimubaze neza bikurikirana. Nyamara iyo umuntu bishobora kuba ari hatari. Uyu nawe ari kuri field. Uyu ari kuri field ndani. Mbona bitoroshe. Uyu ari kuri field. Ndamubona rwose yanipanza akazi. Yambaye n'ibikoresho rwose, ndabona yifunze muri ya majipe yabo, yana marandi cruiser bakunda kugendamo. Uyu ariyo ndani ari ku kiwanje. Nahaya tese bwakeye butatire kareka. Ibintu bimeze nabi byakaze. Iyi mirwano sina makosa iri kwera hano muri za Bukombo, reka tuyivugeho. Ni mirwano ntabwo ari uyu munsi batangiye kurwana, ngira ngo tumaze iminsi tuyibabwira. Yuko ari ahantu hari imirwano M23 ngo yanze kuhava ijya muri uriya musozi wa Bukombo, ihita iterekamo ibirindiro. FDL baramwiramwira, bari bazi ko ngo bari buze kugaba ibitoro bagahita basubira inyuma. Ntabwo ariko M23 yabigenje, yahise noneho ihakaba, yahise ihicara. Urumva? Nta hantu na hato bafiteho kujya, bahateretse ibirindiro. Aho bafite guhenge ku musaya. Reka. Iyi Bukombo rero ariko fighter ngo ni nako FDL zibye imiti ku kigo nderabuzima, barangije babyitirira M23. Haraza Bukombo. M23 ntabwo yabura imiti ku bigere naho ijya kwiba imiti. Impossible. Y'abaturage nanone. Impossible.
ahubwo ikigira kigasagura n'abaturage hari n'ukuntu umuturage arwara akajya kwivuriza muri M23 akajya kwivuza ko hari igihe hari umuntu twari turi kumwe hararwara pe yagenda mu kigo cya gisirikare ajya kwivuza baramuvura neza cyane baramuvura pe ese FDLR zabigukorera azaguhitana ubwo bavuze ngo bagiye kwiba imiti nibaza uburyo baba bafite imiti n'indi y'ubusa kwitavuze iyi ni imiti y'abasoda iyi ni madawa iyi ni dawa y'abasoda iyi ni dawa y'abasoda ariko n'abasivile bagira gutya bakinagayo bakavurwa urumva bafite abaganga bakabuhariwe ubwo rero FDL ngo zageze ahangaha kuri bitaro bya Bukombo imiti yose zirikorera zitikorera none ko bari kubagabaho igitero ahubwo M23 igiye kuzajya imiti itayiha abaturage ifati mu cyemezo cyo kuzajya bivuriza muri defense nose ko babaha imiti yo kwifashisha FDL kaze kayiba FDL yayijyanye da FDL yayitambikanye ubwo nuko ibintu bihagaze ibi ngibi ntago ndibuze kubigaruka iyi mirwano ndaza kugaruka mba report ya Risasi na Magerubi report ya Risasi na Magerubi urayimanukana mu kanya iyi mirwano yaciye ibintu my friend urumva imirwano ni mbaye imeze nabi cyane yafashe indi sura imirwano yafashe indi sura ubona yuko rwose FDL ziri guhigishwa uruhindu hariya FDL ziri muri Bukombo rero fayita hari akantu nabonye nishimiye urumva kuko baba bari kuzihiga no mu mazu mwo ziri kwihisha bari kuzipakurura no rwose bari kubakuramo za nsina bihishagamo ubukabo kazo gashobora kuba kashobotse insina sinzi ngo ntabwo drone yanjye nigeze nyibaza kubijyanye n'insina haka kazo kagiye gushoboka nyine ngo hari ukuntu bagiye gufata imyanzuro ikakaye ya Muventura ngo kuko bari kugenda bakisha mu mazu bakava mu mazu bakajya mu nsina izi nsina bashobora kuba bagiye kozibahigiramo bakabara noneho bihisha sinzi gusa njye amakuru mfite atariho ivumbi ibintu ntabwo biri buze kuborohera kutoroha byo bishobora kugaragara kuko urugamba hariya rwamaze gufata indi sura FDL harazi ngo zakomeje kugenda ziyongera urumva muri gushaka no ziri guturuka bakahayoberwa ariko niko naye 23 iri kugira ute itari guhoyema ntabwo iri kwicara ntabwo iri gutuza irashaka ngo ibi bice byose ihategure ku buryo uzasigara ashobora gusigara rwose afite umutekano uhagije mu buryo bumwe cyangwa ubundi bwo sinzi ngo izi FDL zirahungira he dore ko ziri guhungira hose bari kuzihasanga bakubita babangura bari gusanga rwose ibintu bimeze nabi ibintu ntabwo biri buze kuborohera bitewe nuko M23 nayo yisize insena muri Bweremana sinabako biramutse bite muri Bweremana ho situation umwuka hano muri Bweremana uhagaze ute kuko naho twumva ko situation ya hano Bweremana nuko rwose mu bisasu FRDC yarashe muri iri joro byakomerekeje abaturage bagera muri 6 iri joro barashe Bweremana amahibu yahibunze abahibu ntago baviriye mwaho abahibu ariko ntago batatse barohaga ibisasu mu bice bya M23 bakoze sharing izi sharing zikaba zabaye mu masaha y'isa 8 z'igicuku abaturage 6 bakaba bakomerekejwe nibi bisasu byatewe n'aya mahibu dore ko amahibu ngo yanze guhubuka bino bice ngo ntago bihazi urumva nyuma yuko bahagejejwe ejo mu masaha y'igicamunsi ngo ntabwo babonye uburyo bwo kugira ute ntago bari bigatera bo kure batera uburyo imeze ntago bari bigatera iyi misozi ngo ntago bari bayireba neza uyu munsi ngo barirwa bari kuyireba neza bavuga tuzamukiye hariya bari kwiga Sanimodo Sanimodo ari kurakaze Sanimodo
sari mudasobwa si ugupima ibirere uba aduye abarimo ugenda ubireba neza ubikontorora neza kugira ngo urebe uburyo ushobora kubyinjiramo umaze kubimenya neza. Ni ubwo nguko ubyikirije. Sandimodo ni nka mapu ariko baba bakorera hasi ku butaka hasi, ariko ibikubiyemo ibintu byose bakaza bagashushanya agashaka hano atahana ibyatsi ahantu umugezi baba babishushanya mbese n'ikarita baba bashushanyije hasi ku butaka. bari kuyiga bari gupima ibirere. Impamvu rero nkwikirije ni gupima ibirere byose ni kimwe. Bari gupima ibirere nyine aduye ari bari kwiga ibirere kumva byose ni bimwe. Niyo mpamvu nyine byakiriye, ariko nyine ntabwo ugushije mu cyico neza nkuko nabishakaga, ariko nibyo. Ubwo ibyo navuze ni ugucapa. Oya, ntabwo ari ugucapa, se umuntu aracapa agacapa n'ibintu bimeze gutya. Ni ikinyarwanda cyawe gike. Oya, wibaho ni ikinyarwanda gike. Uvuze ko ari kubigisha ariko ari ibintu biri kubera hehe hasi. Ubwo nyine baba bagenda bacapa bavuga ati uvuye Bweremana mbere yo kwinjira Shasha wagera bitabuko bati. Ati dore hano hari umugezi, wa mugezi harya ngo witwa Gihira. Gihirira hirya za Sake. Ati dore hari Gihira muzagende neza, dore aho kuyambukira na hangaha. Kabya ati dore ugeze hano Bweremana hari ibuye ry'urutare, iri buye urinyereyeho ushobora kwisanga muri iriya manga. Harya ngo bayita maguma, bayita amajagi. Atahari amajagi ushobora kujyamo ugahita uburiramo ugahinduka amajagi. Ibyo byose ni aho hantu haba bari kubyigira. So ubwo rero ubu ngubu nibyo barimo, ariko muri iri joro ijoro ry'uyu munsi rishobora kuba riraza kuba riremereye ku ruhande rwa FARDC. Harya ngo biyemeje ngo ko batazongera kurwana ngo masaha y'ikumanwa byaranze, bari kujya bakabatikagura. Nyamara bashobora gufata bangi. Bamara gufata bangi tukumva ngo rwambikanye ivumbi ryatumye. Ariko amahirwe ngo ntagajya rwana ku manywa. Wiwi reka wenda hagiye bari abarundi hakajya bari abamilisiyoneri bariyo ubundi ibintu bakagenda babitegura. Ariko hari n'inkuru numvishe usibye ko ntarayishakira ubucukumbuzi, rero n'abamilisiyoneri ngo baburiwe irengero. Ariko se wenda nakubwiye urugamba rwahara rwabyabaye ibindi none wowe ukabyibazaho ngo baburiwe irengero. Icyo utumva se niki? Ubwo se ubwo biragutangaje kuba baburirwa irengero? Bakajya hese karyo nibaza. Gihira se igakora iki? Kuzi ko nta ahantu baba batanahaza babirukanka bameze nk'abajabiriye. Kucyumva ko batagwa nko muri Gihira ikabakukumukana. Ikaba hari ifute. Ikabamanura mu kiyaga. Ubwo hano za Bweremana habyutse sharing zitumye. Habyutse sharing karekare rwose. Ni mu rukerera. Bwari mu rukerera habyutse sharing zakomerekeje abagera muri 6. Ariko ibijyanye no kwataka byo ntabwo byigeze bibaho, dore ko rwose ngo bakiga mapu y'imisozi, ubwo ndavuga za Kiruku, kugira ngo barebe uburyo M23 bashobora kwihangamura. Ngo bari kuyigira umutwe mbese umva, ngo bari mu mbinu ziremereye z'ukuntu M23 bashobora kuzamuka bayikura hariya, dore ngo ko yigize akarakajya he muri rusange. Twinjiza mu yindi nkuru mbe ndeba muri iyi drone. Kwinjira mu nkuru nuko turasimbukira Amasisi. Imirambo nayo ikomeje kuba myinshi cyane. Yabuzwa n'iki ko ahantu nakubwiye ntari umuntu hanu kurunturuntu. Imirambo urabona yaburite mu by'ukuri hari ibintu by'imirwano biri hariya ahantu. Abantu bari za Kinyana abantu bazi kwa Piloto. Piloto niwe chef wa Kinyana. Abaturage bari kujya babona amabote amanukiye aho nta bantu bayambaye. Amaboto ubwo ni amato. Amabote ntabwo ari ni bote zizo kwambara, ntabwo ari zirazinyura mu mazi. Amabote akamanuka mu bwato. Abere mu mazi irani imigezi itemba, ntabwo ari ikiyaga. Iyo ufashe umugezi bita Rushoga ugafata umugezi bita Bushenge, ni nkuko wafatanya baronga inshuro ebyiri. Urumva umugezi ureze kuba ari umugezi. Nyuma yuko imirwano yahuzaga FARDC na Wazalendo n'umutwe M23, nababwiye yuko M23 yari maze gufunga inguni 3. Ubwo ndavuga iburyo, ibumoso no hejuru yabo. Gushoto kuriya
ndetse no hejuru yabo mu musozi bita Komesha. Nabyo ko umusozi bita Komesha ariho M23 yabateye, ariko ibaturutse hejuru ibamanura mu mpande z'iburyo n'ibumoso, naho harimo abandi bamaze gufunga, byatumye abasirikare ba FARDC ndetse na Wazalendo bamanuka binaga muri uyu mugezi, kuko niyo nzira yari isigaye yonyine. Urumva? Byatumye uyu mugezi umuntu utazi koga yahise atega yihuse. Bakubwira ko umuntu watwawe n'umugezi ntabwo agenda yambaye imyenda, ku buryo na bote se zivamo n'umukandara ukenyeje kuvamo. Nubwo wakwihambira utari umukandara uvamo. Ibyo rwose icyo kintu sa ntago nacyumva. reka cyane se bibaho. Na bogisa wambaye ivamo. N'umumama wambaye agafunga amaziba bakita isuti ye, nubwo wayifunga ukayikanyaga, iyo maze gutembanwa n'amazi ivamo. Ese bigenda bite ubwo umugezi ukwambura byose ukagukuramo bigenze bite? Bote wambaye ntabwo umenya igihe zaviriyemo, ugenda uri kuzikuramo, umugezi wonyine niwe ubigukuramo. Ibintu bawivugisha ni iki? Ntabwo nakurenganya, nta migezi wigeze ubona gutembana abantu. Ibintu wambaye byose umugezi ugutwara uri kugukuramo imyenda, ujya kugera iyo ugera wambaye ubusa umeze nk'uko wavutse. Ubwo ariko nabaye utarapfa ukiri muzima se byavamo? Ujya gupfa wamaze kwikura imyenda yose, umugezi wamaze kwigukura muri we, mbese ubunuje. Kambivuge gutyo. None se nta kuntu wabigukuramo ukiri muzima? Ubigukuramo nyine ukiri muzima, ugenda uri kurwana n'amazi, urumva? Ariko n'umugezi uri kugenda ubigufashamo kugira ute gukura imyenda. Uri umuntu uzi koga, ahubwo byanakorohera kuko hari igihe byaba biri no kugutega imyenda se. Ubwo se ari amazi, uburyo umuvuduko aba ariho ntabwo utazi, urikere uri umumare, uri nk'umumarine. Urumva? Uzi ko resista mwanya munini mu mazi. Naho ubundi imirambo bari kwisanga no kwa piloto bambaye ubusa buri. Imirambo imaze kugaragara ni imirambo 11 y'Abazalendo na FARDC, ariko bambaye ubusa buri. Ni ikikwereka yuko hano iyi nimaze kugaragara muri iki gitondo. Iyo umugezi wagiye utakumpande, kuko hari ukuntu umara gupfa umugezi ukaguta imusozi ntukomeze kugutwara. Abamaze kugwa imusozi bo ntabwo turabamenya, ariko nabo ni benshi. Ukakuruka ukita kukuruka, umugezi ukakuruka ukakunaga hakurya. Uyu mugezi ngo watwaye benshi ku buryo ngo n'uyu mubare w'abantu 11 ari bake paraporo yo yabinaze muri uyu mugezi. Umushefu bita piloto rero akaba ari we uri guhambisha iyi mirambo, kuko nta nubwo wanamenya n'umuntu wariwe. Inde uwo bita piloto, chef piloto. Kuko umuntu watwawe n'amazi ujya usanga yabaye umweru, nubwo yaba ari umuntu wawe ntabwo wamumenya. Numva iki kintu aba yamazi bese bayabaye umweru ku buryo utareba isura ngo umenye ngo ninde. Ariyo mpamvu byabaye ihurizo rikomeye kumenya amazina y'aba bantu, kuko nta kintu kigaragaza uyu muntu. Hara nta koranabuhanga baba bafite ngo barabanyuza mu byuma ngo bamenye ngo ni runaka, ndetse n'isura iba yangiritse ku buryo ki utabasha kureba umuntu ngo uyu muntu ninde. Ibintu rero bikabikomeje kuba bibi ku ruhande rwa FARDC ndetse na Wazalendo ahangaha muri Masisi, nyuma yuko urugamba ejo rwari rwabaye indyankurye, nyuma yuko rero n'ababyeyi abasirikare bagiye bahagwa, bigatuma rero n'uyu mugezi biza noneho guhumira ku mirari, nyuma yuko M23 yari kubashora muri uyu mugezi. Nta yindi solution, nta yindi sho bari bafite usibye kwinaga muri uyu mugezi nawe ukabakira muri rusange. Urumva ko rero hariya ntabwo ibintu bimeze neza. Reka turebe Mutarama wacu uri ahantu bita ngo ni Nyaruhange. Icyo ari buze kutubwira. Nyaruhange urahazi? Nyaruhange hano muri Rucuro. Muri mu kahe gace? Ngo arimo arambwira akana maze iminsi naramubuze. Arimo aranyemereza ko hashize iminsi 8 umutwa M23 uri guhiga bukware General Dani ukuri General Dani
akaba ari umutwe wa FPP mu bice bya Bwiza. Urumva? General witwa ngo ni Dani ukuriye umutwe witwa ngo ni FPP mu bice bya za Bwiza iyo ngiyo, akaba ari ubwo awukuriye muri Bwiza, Katwiguru na Nyamirima. Urumva? Akongera kavuga ko ngo abarwanyi benshi b'uyu mutwe wa FPP bamaze kwishyira mu maboko ya M23. Bari reportinze abarwanyi benshi b'uyu mutwe cyangwa se bahoze ari aba General Dani bose bamaze kugira ute kwishyira muri M23 kwiripotinga. Uyu mugoro ngo M23 ngo iri kumuhigisha uruhindi, iri kumuhiga bukwari. Hanyuma rongo abaturage bari hariya cyangwa se mu byukuri baravuga ko General Kadani ni General Kanani Jean Damascene, amazina y'ubundi uyu General Dani yitwa amazina ye yose yitwa ngo ni Kanani Jean Damascene. General Kanani Jean Damascene uzwi ku mazina ya Dani. Urumva? We n'umwungirije witwa ngo ni Colonel Gasiga. Baba barahungiye mu ishamba rya Queen Elizabeth. Iri muri Uganda. Queen Elizabeth niyo bahungiye. Mujyumvire mwoka byara. Uyu General Dani cyangwa se umwite ngo ni Kanani Jean Damascene n'umwungirije witwa Colonel Gasiga, abarwanyi babo bamaze bo kwiripotinga mu maboko ya M23, bakaba barwaniraga ahantu bita za Nyamirima, Katwiguru ndetse n'abita ngo ni navuze ngo ni Bwiza, mu mbabarire ni Binza. Ni Binza nanjye nari numiwe. Munyihanganire rwose, munyihanganire. Nanjye ngiye kubya kari groupe nabisomye nabi ubwo Bwiza nibyo mu Bwiza nibyo byahise binzamo nyine. Bwiza ni hariya muri Rucuro hari amwe nazabishusha. Abantu ngo bahise biripotinga, abasirikare bose bahise biripotinga muri 23. Uyu rero witwa ngo ni General Kanani Jean Damascene n'umwungirije twice we witwa ngo ni Colonel Gasiga. Bamaze guhungira muri ahitwa ngo ni Queen Elizabeth. Iri shamba rikari mu gihugu cya Uganda. Urumva? Ntabwo byoroshye. Uyu mutwe rero wa FPP abajyarugamba washinzwe mu mwaka w'ibihumbi 2013 n'uwejo bundi, ugizwe n'abahoze ari abarwanyi ba FDLR, ukaba warashinzwe na Ajida Musuhuke yitwa ngo ni Ajida Musuhuke Sangano, niwe washinze uyu mutwe. Yari akomoka muri FDLR, akarahoze ari Ajida Musuhuke Sangano, uzwi ku mazina ya Soki. Urumva abantu umutaramuka w'amazina yawo yose aba yafite. Yitwa ngo ni Musuhuke Sangano, ariko akaba ari yirisa amazina ngo ni Soki. Urumva? Mu mezi make ngo akimara gushinga uyu mutwe, uyu nguyu Ajida Soki cyangwa se Musuhuke Sangano, urumva, yahise yicwa n'abarwanyi ba M23. Ni muri burani muri cya gihe cya M23 2012-2013. Urumva? Uyu mutwe ngo 45% ukaba ugizwe
n'abakongomani bo mu bwoko bw'abahutu n'abakobo. Abakobo si bo kandi ni abakobo ni ubwoko baba aho bita ikobo. niyo mpamvu biswe ngo ni abakobo. baba ahantu hitwa ikobo. ariko ni n'ubwoko bw'abakobo. nguko rero sina amakosa ibyabo bavandimwe nabyo tukaba twamaze kugira ute twamaze kubicukumbura. aba bagabo birukangiye muri Queen Elizabeth rino shamba rwose ryibereye muri Uganda. aba ntabwo tuzi yuko iyi Queen Elizabeth ari rwose ahantu hasurwa cyane. ahantu hasurwa cyane. ese buriya ntabwo bishobora kuza gutuma cyangwa se bakaba batangira guhohotera ba mukerarugendo? we barabahiga ese barajya kubamo bagiye kubahiga. bagomba guhigwa. ariko icyakabaye abakabaye babahiga cyane yakaba ari UPDF nayo yakabaye iri gufatiraho rwose mu bahiga. ubwira abahiga nyine ugira ngo irabaturiza kuba bagiye mu iparike kandi ari iparike isurwa cyane. uguma n'abakerarugendo ntabwo bajyamo bazi ko harimo iki, harimo iyi mitwe yitwaje intwaro. ubwo rero kugira ngo bageremo ni uko iyi UPDF igomba gukoramo ama operation iri kubahiga bakaza kuba byati rwose twabakuyemo nta bakirimo, umutekano wanyu ugize ute, urizewe. ubwo rero navuga ko akazi gakomeye gafitwe nande, gafitwe na UPDF. ubwo nawe turumva mu minsi mikeya iri kubahiga. ariko ubwo abazi ubwenge bamaze gukuramo akabo karenge ubu bari muri M23. urumva? dore ngo ko bagira ngo iki FARDC rwose ibintu zateza aha hantu ntabwo bizaba ari ibintu byoroshye. urabona ko iyi mitwe ikomeje kugenda nese uzi ngo ba mukerarugendo ahantu bahaza bazi ko harimo izi nyeshamba. reka ubwo se ubwo urumva atari ikibazo gikomeye izi nyeshamba zitagiye guhombya akavagari k'amafaranga iki gihugu cya Uganda? barazikuramo yewe uzi ngo ziramaramo igihe zirakurwa muri iyi. ni ikibazo twinjiza mu yindi nkuru sinamako mu yindi nkuru tujye ahangaha muri Goma. imodoka za MONUSCO zagonze abasore bagera muri 4. imodoka za MONUSCO convoy za MONUSCO urasi cya gihunga cyabo zari ziturutse muri Sake. nyuma ko zari ziturutse Sake rwose zageze hariya utarinjira muri Mugunga. ngo bitewe n'umuvuduko zariho sinzi ngo zari ziri kwirukankira iki, sinzi ngo zari zitabaye iki. convoy yariri imbere rwose ngo ari ku muvuduko wo hejuru yagenderaga nk'120 cyangwa zari zitabaye hari zitabaye zivuye Sake zigiye muri Goma si zari zitabaye. ngize imodoka zigira gutya zigonga abasore bagera muri 4. abasore 4 basiga ubuzima. akaba ari amakuru dukesha societe civile hariya muri Goma ivuga yuko MONUSCO rwose bayamaganye kuva kera birananirana, ariko none ahigereyeho iri kugenda ibagonga mu muhanda. yatangiye kugenda ibakandagira rwose twarabamaganye. leta ya Kinshasa irabashyigikira tinyaboneka MONUSCO muyireke hari ibintu iri kugenda idufasha turayamagana biranga. atariko murebe ibyo ariko kugira ute bari kudukorera. murebe ibintu bari gukora rwose ni ibintu bitari byiza, ni ibintu tutishimiye, ni ibintu bitakagombye kuba byakorwa n'iza MONUSCO. ati wenda FARDC igibikora tukavuga ngo ni FARDC n'ubundi niko babayeho, wazarenda babikora tukavuga ngo niko babayeho. atari ko nimba bigeze igihe MONUSCO irifata ikagonga abaturage b'abanyagihugu. ni ikikwereka ko abakongomani nta ruvugiro bagifite, ntaho kubavugira. ubundi ibi bintu byakozwe na MONUSCO
byakagombye kuba ari impamvu ituma bahambirijwe bakakurwa ku butaka bwa Kongo. Urabyumva Fayi? Iyi bintu bakoze yari impamvu ikomeye ituma bahambirizwa bakagira ute bagakurwa kuri ubu butaka. Kuko icyambere MONUSCO bakubwira ko baje kugira ute kugarura amahoro. Ntago baje kugira ute kurwana, ntibaje kuyahungabanya, ntibaje kwica abakongomani. Ubwo rero bigeze igihe baragenda mu muhanda bari kugonga abakongomani, ukumva no ku ruhande rwa leta ya Kongo nta reaction bakoze, ntacyo babivuzeho, babifashe nk'ibintu bitabaye, babifashe nk'ibintu bitagize icyo bitwaye. Ni iki kwereka yuko Kongo nta muyobozi ifite. Kongo imeze nk'iki, imeze nk'inkazi, abakongomani bameze nk'inkazi ziri kwiragira ku musozi. Kambivuge muri ubu buryo. Abakongomani bameze nk'inkazi ziri kwiragira ku musozi bitewe nuko nta kivugira. Umva ibiri kubera aha Kinshasa. Urukiko rukuru rwa gisirikare rw'Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwakatiye igihano cy'urupfu abantu bagera kuri 37 bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu 37 bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi. Bahamijwe ibyaha birimo kwica abapolisi 2 barindaga urugo rwa Vital Kamerhe wari minisitiri w'ubukungu. Urumva iterabwoba, urumva ibintu bahamijwe harimo iterabwoba nyuma yuko bahamijwe kwica abapolisi 2 barindaga urugo rwa Vital Kamerhe. Bahamijwe iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, kujya mu mutwe utemewe n'amategeko no gutunga intwaro binyuranyijwe n'amategeko. Kose bwo bakomana yanjye ubwo ikintu wenda babajije nuko ngo bagerageje gutera kudeta, naho ibindi rwose byo ngo gutunga imbunda bitema bazitunzuza uko bangana. Uru rubanza rwatangiye mu ntangiriro za Kamena muri 2024 nyuma y'iminsi mike abarinda Perezida Felix Tshisekedi baburijemo iki gikorwa. Ababuranishwaga bari 51 harimo n'abafatiwe mu cyuho. Baburanishwaga ari 51 none 37 ubwo abandi ubwo naho birashoboka kuba bamaze kugira ute kubakatira cyangwa se kubakanira kubafatira ibindi byemezo. Mu bakatiwe igihano cy'urupfu harimo umuhungu wa Christian Malanga wayoboye iki gikorwa, witwa Marcel Malanga, umuhungu wa Christian Malanga. Uyu musore asanzwe afite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngaho ngo nibamwica turebe kuri Amerika rero ngo biragenda bite. Ubwo abarwa nk'iki nk'umunyamerika. Sinzi Amerika ikintu iri buze gukora. Aha hantu turaza gutegura ikiganiro gikomeye cyane, ndaza gushaka abasesenguzi tuhasesengure. Urumva abandi banyamahanga nabo bakatiwe igihano cy'urupfu harimo uwitwa Treya Thompson, ngo yitwa Tire Thompson, Benjamin Zaramani Poruni bafite ubwenegihugu bwa Amerika, n'uwitwa Yusefu Ezangi ufite ubwenegihugu bw'Ubwongereza. Abantu bari baturutse mu ibyo bihugu baje gutera kudeta koko ibibazo biragwira.
impuguke mu bumenyi bwa gisirikare ifite ubwenegihugu bwa RDC n'Ububirigi Jean Jacques Wondo nawe yakatiwe igihano cy'urupfu. Ni impuguke mu bya gisirikare ifite ubwenegihugu bwa RDC n'Ububirigi Jean Jacques Wondo nawe yakatiwe igihano cy'urupfu. Uyu yari asanzwe ari umujyanama wihariye muri gahunda y'amavugurura y'urwego rw'iperereza ANR. Yakoraga urumva muri ANR nawe yakatiwe igihano cyo gupfa. Abakatiwe igihano cy'urupfu ni abo urukiko rwemeza ko bari bafitanye isano ya hafi na Christian Malanga wishwe tariki 19 Gicurasi 2024 ubwo yayoboraga iki gikorwa ndetse n'umutwe witwa New Zaire. Rumva Hazarimana rero wari usanzwe ari umushakashatsi muri politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rwemeje ko yari umuntu wa hafi ya Malanga. Urumva icyo azize? Yari umuntu wa Malanga, hafi wa Malanga, yari inshuti ya hafi. Kandi ko bari bateguranye umugambi wo gukuraho Perezida Antoine Felix Tshisekedi. Urukiko rwagize abere abantu 14, urumva abantu 14 ko babaye abere. Rusobanura ko ubushinjacyaha butagaragaje ibimenyetso bifatika byerekana ko babaye abafatanyacyaha mu byaha birimo iterabwoba no gutera inkunga iterabwoba. Muri bo harimo Mbembe Ndona, urumva, wakoraga isuku ku biro by'umukuru w'igihugu. Ubushinjacyaha bwari bwasabye urukiko ko bose uko ari 51 bakatirwa igihano cy'urupfu. Bose basabye kugirwa abere. Basobanura ko bose basabye kugirwa abere, basobanura ko bahatirijwe n'amaranga kwitabira iki gikorwa. Harimo n'abazungu disi. Nta kundi. Bara nk'umuzungu ubwo yarakeneye gukora kudeta koko. Hi friend. Nk'uyu muzungu yarakeneye gukora kudeta. Tutegereze turebe ubwo twanageze he, twinjiye he ku musozo w'ikiganiro. Twinjiye ku musozo w'ikiganiro, ariko ngo na leta Kinshasa ikabashyizwe mu manza. Kwa bari abantu baguye hariya mwiragereza amakara, bari kubashira mu manza abanza bagatabara n'abari kubundi. Ko nje mbona aba bagabo yego kudeta bari bashatse kuyitera, ariko ntabwo igihano ari urupfu. Ntabwo igihano rwose, igihano cy'urupfu ntabwo rwose kiba cyumvikana. Ntabwo njya nshemera pe. Yego n'ubundi urareba hari ubona rwose bura nanjye buri hari ikintu nabona nkabona hari ukwiriye gupfa. Burya nje umuntu wishundi. Buramba numva igihano cy'urupfu nta kibazo. Ataragisida. Ataragisida yabigambiriye. Nje mba numva igihano cye nawe ari urupfu. Nakabafisha bazima. Rwose umva rero ntago aba president. Ntago mbishaka. Ntago nje rwose
ubutabera natanga bwaba bwaba bubogamye buremereye Oya, bwaba- umuntu wishe undi atari impanuka yabiteguye yabiteguye akavuga ati ndakwica aravuze ko wabamara ariko n'ubundi ariko reka nkubwize ukuri mu kubita igihano agende apirije nikirangira ariko n'ubundi hari buriya umuntu kukubwira ngo waguhannye n'igihano cyo gufunga burundu gufungwa burundu bakamanika isuka ngo uzafungurwa yashaje biriya byo kumanika isuka ni ukubeshya n'ubundi abantu ubundi bamaze kukigwa ahubwo ni ukugenda upfa gake gake oya biriya byo kumanika isuka ni ukubeshya ntazo bamanika mwakoze kubana natwe no mukomeze kuryoherwa na weekend turaza kugaruka mu yandi masaha rwose tubagezo update wakoze cyane sinema wakoze cyane fighter ubwo mu kanya rwose tuze guhurira tureba uko iyi mirwano bihagaze muri biriya bice barimo kugenda bashambaridana cyangwa se barwana ubwo naho mu yandi masaha tuze gusura ciao like na share nimuze kubyibagirwa murakoze cyane